when data ti medyo nabayag talaga DJ public hearing. Not because it is the community found it negative. In fact, they found it favorable and they also they wanted to support it. That's why makita tayo idi nag-public hearing tayo adut nangigantay met gabu kadakwada nga kayat da. Okay? So para kada tayo napintas DJ kasi imbis nga discussing mi di ordinansan kasi in agreement damit amin no ka DJ. Ti discussion mi idin DJ implementing rules and regulations. So in short, they are for the ordinance. They just want the implementing rules and regulations better tapno hanga narigat nga implement hanga nagulo kasi the hospitals who attended inimbitaran ta ngamin hospital tay Mink nga isot mga run point inimbitaran ta dagiti local government units no at makunada. Some of the local government units already committed that they plan to create their own ordinance in support of this. Some of the hospitals naman, tinanong nila, will this work only for public hospitals or private as well? Sabi ko, lahat. As long as they don't charge on top of the PhilHealth package. Kasi libre lang aro din, tutulungan ang aro ti indigent, santon to pala charge, di madino kami dijay. But, also, hindi nagsasarita kam ngamin, adamit in request the health sector kenyak nga, let's make this ordinance more specific. Umuna nga nga title na is a free transportation for diabetic and cancer patients. Tata, we will be modifying it to something more nga free transportation for indigent chemotherapy, radiotherapy, and dialysis patients. Tapno isot first step na in the future na makita ta effective ken makita tayo nga kaya met lang unay nga nagastos kada ana ket no kaya ta i-expand di ag-expandan to manen. Ngem one step at a time ta narigat nga gulpe. Umuna makaulaw. May kadwa pagalantat pondo. Di ba? Ket may katlo takinado na adut sakit ti ulo nga bakahan pay la agbalin nga nasaya at imbes nga makatulong kumaro pay. So one step at a time tayo. DJ pay la realistic ken nag dimawat tayo titulong kadigito LGU because they will be the ones who will be assessing no kasano kaadu dagiti pasyente ta ilida wenno ta syudad da nga masapol ta nga serbisan. Tapos tumulong met dagiti hospital kasi inted da pay kada kami dagiti listahan ti pasyente dan. So we will know their schedules kasano ka frequent kada na so we can coordinate everything properly. Istap no hangat adut bakante da nga oras ngem agigidan met dagiti oras nga kasapulan da nga ag-treatmenten. So we are hoping for detoy ko nagkarod ket another step towards universal healthcare. Ngem hala nga basta-basta universal healthcare no hangga't di medyo mas organized tapno hanga nagulo, mas effective, mas makatulong. Pagdupon mo ka tilugan sir per municipality. For now, actually, of course, since this is initiated by the province, the goal is eventually by the province. But gaputa adamit dagiti munisipyo nga imbagada nga ada kastoy nga plano dan, they will only coordinate it with the province. But they will use their vehicle. Adamit dagiti nang ibaga nga munisipyo kada kamin nga kaya't da ag-initiate, imbagak tatay, so kaya't da nga in support of whatever agaramid da nakwa. So no kasi ti mangyari, adamin bukod dan, datoy man lang ti mang-coordinate. Tapos dagiti kurang-kurang pa, isupay ti ubrain nakwa ti probinsya tayo. So agtitinulong dito bayanihan di epekto na. Hanga puro munisipyo, hanga puro probinsya, no hanggat di agtitinulong. Tapno, pagsayatan met ti amin di pagsasaritaan tayo, amin nga entero nga Ilocos Norte. So we are hoping for that, nga agtitinulong lata, mayat ti pagbalinan ng tumit lang.